Lang jithing VDP atum patir people si tovar kapang tirasai kedeng po. Asam ang kangapan akim yes upi kapang dak pantu. Karbiang long adoy hoya puthak ASDC, KSA, KNCA tum pherang kya mai kipedupo. Jengtha KSA head branch arwa tum patir piponsi, Samsung Singing Tiamir Birielong kapang tirasai kedengpo. Aprangsi berta kilang aratu anapan kardong pajiro kardong. Non nili karbilong ri berta kitana bang sami ojang terangpi non berta ang tonpen arju ponsina. Pai ni pai kre troda por pai troga por pen lang jithing VDP atum patir piponsi alang litum mithang arong kacheling atovar lapen lang jithing LP school compound mati adang an lapen NH39 atovar pisetami kapang tirasai ki klempon. Bangso sai ki klempon along lang jithing VDP chunbang Triban Rongpar, Lothan Bang, Samson Terang, Rarasai Klembang, Stefan Rongpi, Francis Crow, Lapen Kapre Kiti Gidingatum Chetong Dunsi, Labang Sokapang Terasai, Misen Pen Pachunpon. Sangti di pen perangki Projen Terang, Karbilong Rebirtalong, Birtanang Pali. Keren tuh kayak. State Disaster Management Authority atumpen pinipai ni pai kretrok siarni puthora kimias opi kapang dak pantu. Hitikola dada por pai po penarnigang sam por pai troksi an ingpu pon longpo. La penarnigang sam por pai troksi penada por pai po an curfew do pontupo. Graduate final year post, graduate engineering, medical college, GNM la pen nursing ahem ingpu pon longpo. La pen lo than bang atum sitami kuit ang prim hongni ke entang atum si lo than dam long choji. La pen ka Charlie do na bang pho atum sitami kuit ang prim hongni ke entang atum si Charlie don long choji. Lapen enter district movement mati isia district pen kaprega district kedam kewang mithang jongjong ahem konglong pen sidam long choji. Bonta public aphan mati rara phan keroi kewana hem konglong kedam long lelang. My meeting lapen asona jai me kedeng ponalong bang pharo hinia rat kacheto pensi dolong choji. Pangri pangdon lapen ada masara longta bang ingkoi raphoan par rat chito dun longli. Lapen arnam kardom kardia hemalong corona ang prim ke entang abang phu bang ke pen ghomta isia phan chito dun long choji. Lapen lamarjan mati cinema hall ingpu pon long lelang. Lapen rat kachito along mati public place along ingho dip dovek nang jipusi nona kimias opi along pangdak pontu. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma tung Assam pen Meghalaya doya hoya puthak chingki chingwaelong give and take policy aputhak chikroi don thek the pupen pai ni phai kretrok siarni ASDC sahemalong ASDC KSA lapen KNCA tum pherang kya mai ke pedupon ASDC amai phu Chandrokanto terang pen lam ke jaipon ki give and take policy along Karbianglong aphan ki isi thedunga kana hok dun doji athe West Karbianglong pen Meghalaya doya hoy Meghalaya soratum longli nang kache raije phan kabor ipona batai lo lasi prabjin pen Karbianglong hoy Meghalaya lapen Karbianglong pen Nagaland doya hoy alama puthak Central State atum prabjin pen saikeding ponje phan kachuning ripon lapen Karbianglong hoy along ason kaching thora sayamu klempo nang puputa kachuning ripon thu laso pherang ke mayalong ESTC mai phu Chandrokanto terang KSA mai phu Jameson Timung KNCA mai phi Merina BP Kongchun Bang phi Kajek tok BP atum chetong do Kato ko chiwa agency militum Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma aphan panong si militum sitin pura lo iglo disia lo bang pensi militum sidam lo masih original copy ini militum auto copy bang kayak lain lo original copy lo soft copy masih lada bang kayak militum jasemet central government kuno Assam government kuno da Karbianglong Autonomous Council government kuno
kicing penta 1951 pen kita me anita me ini kelas sapen pada desi hala Frank 1951 haningkan 13 April ni HAD Ministry pen Assam government Ministry pen border threats encroachers in the interstate border areas should be erected. Jadi kado kowe aron re pen dak kar biang mate interstate border road nang kilut aron re pen nang kilut tumpana bangke semer bangala tumpangke ibek nang tung nang ko tumpan. So dak kan tung nang ko nomor ini bangke all structure and established men made inside the Karbianglong and West Karbianglong Assam either by public of Meghalaya or Nagaland or the government should be safe in the presence of central government authority. Jadi tumpulo ado kopi non arun repen West Karbianglong pen Karbianglong arlo Meghalaya Nagaland sarkar yang pen arun repen asona kikim tab na kikim group development comment pen naik claim puta so puta bangke ses lab nanji labangke central government authority pen cepat jusi things. Lalu sebenarnya bangke kethom bangke joint survey of Assam, Meghalaya and Assam, Nagaland survey respectively should be conducted in presence of the survey of India. Survey of India so kita kan no sebenarnya bangke ini itu lakke constitutional border boundary visible. Sebenarnya nasi mana interstate itu border Meghalaya lakken, Nagaland ahoy, dia ahoy lama ke perang jelas soal isu itu. Sila soal isu teklong pensi non head jong BJP government hinpen lapan Meghalaya government hinpen lasan tingkat umpong kecingwai lasan julong lo pepar media lo kita lasan klang lo sila dah bangke siapa bangke status quo pura cebong nang cek nang jarang nang rang lasan bu nang thar nang sita ini tu mo kita border lo itu cek lagi pelutan ke permanent bangki pelutan tu lambang ke non bangke give and take Karbianglong pen tabe Assam pen itame nang pinot Meghalaya pen itame pekpo la solam se dolo kasi la so puta ka bangke bala so polisia puta ka bangke la so ka cikroya pon puta ka bangke ASDC ke SKNC ni bangke cikroya bete ate give and take pulutang tela bangke ya semer bangke rang block 1 and block 2 block 1 and block 2 hala so bangke hala so notification ta ingse block 1 and block 2 bangke Karbianglong kasi nang pidat lo hala so si pan bodelo no biat lo nasi blok na blok tu pa konsep masih avelo blok long tano pa Karbianglong ke gharata blok lo hala no blok lo hala so bang non ta la tu pula blok 1 blok 2 so konsep masih avelo ta semer bang nasi non pa kita muni tu misi ke mang budolang blok 1 blok 2 ta blok 1 blok 2 avelo la hala so masih avelo tu mana bodelo nasi la so administrative la so power la so boundary of power na kides na fike itu kita Karbianglong Autonomous Council tame itu border chairman betulo interstate border ministry tame Assam government long sidoi itu Karbianglong Autonomous Council long ave lama sih jasemer lo nasi lahai kado go be kisum dulu Meghalaya sarkar ditame alang itu non apor bangke itu give and take a policy ke em Assam government pen tum cerai dan lu bisi pula so tank pasi cumi pula la so bangke ni tum cerai tekte ate give bangke ni tum CP on bohala so traditional boundary ahin pen ba so constitutional boundary ahin pen si hazo ke kokki blumati kok det pen sa ko give ji pula tante avelo akono ke Karbianglong pen bangke ni tum ke kewan ji pu avepin masai sana ni tum kewan ji pu avelo ki pisi do ko setelah itu give and take ke nama Assam government ahin pen kemat ha bangke la sonta haji la sonta haji la bangke hala Guwahati adungarai lo menangan kontroversial menangan along le do ada hitame da habit lo haram lo nglong so along le bangke la tumon pek depo hada bangka along tum enpo masa ale bangke hala tum si ale do po ili tum Karbianglong ya se Karbianglong as in evidence of Karbianglong as a people of Karbianglong la so bangke semer bangke ini tunggu ke luksang musi populasi give and take a polisi ke na pen status quo polisi ke na so bangke ni tum ke ese ke ensela pen as se hin ke chelo ni te masila da ka bangke hala Kashmir asan Pakistan occupied Kashmir Meghalaya occupied Karbianglong bo tabi bangke la sono bangke la so konsep bangke ni tum ba chelo te nasi la so bangke pur moha kimponang gi hospital kimponang po veterinaries Assam government hin pen kimponang po Karbianglong Autonomous Council hin pen kimponang po water supply scheme
sustainable economy projects kering jia phan ason economic mate chokama project mokha scheme mokha deng ponangi lakan should be established in the border areas for building the confidence of the people lason pulutante ilitum ningetedam ke ilitum sarkar phan karbeng oton mas council pun asam sarkar phan itani ningetedo pompo kusini ilitum hitan jongda council CM phan itame ilitum DJG dakitame ilitum RPC along sandu mention dulu copy to honorable chief executive member karbeng oton mas council ilitum pachim pon sa pimpura log panaw bangke chief minister basa asam chief minister kinun to biso forma pana kaya phan lakan so deputy commissioner karbeng on deputy urging him to bring permanent solution to the entire state boundary problem between West Karbi Anglong, Assam and Meghalaya, and also Karbi Anglong, Assam and Nagaland, dated the 17th August 2021. Pinipai ni pai kre troxier ni KSA jengka head brown sa tum cepatir pi bongsi Samsung sing ing piamir birelong kai kita ingkir et nang jipu matha bongsi Arya sanghwa tumpen celang si kapang tera sai klemponlu lapen labang so kapang tera long ke Japon la ki jengka KSA head brown sa maipu ruka sentisu lapen kongchun bang vaisong terang klem rapet Arya sanghwa tumpen pen ke do ana sai ta klemponsi besen pen pachun pon lapen jengka hitialong sita me kai kita pang terpon verji puta lamchak chipi bontu jengka pen perang ke babuteron karbilong re birtalong birtanang pali Sabha lapen ini putot mati ni thoma prang masita ni prang masita ni ditum na bangso Samsung sing piamir video long sita ni ditum pangkai pon to ni dang bom pinyan pangkai dan thoman teng kecok lo ini ditum ben aku putot kala ate radan mir ke pon song jalon apa tu pon jima Teman so ajeng kawar long, anu se kapalan pon je lima, teman sini itu body pon, bom, se body pon tu lah, lasi hidup sini lipuji, ada jeng kawar alat, jeng karat, ada jeng ka, itu jadi teman tu kami, contoh tukang sulat itu abang kita sekarang ni, metang adokan, metang sulat ating no bangke. Metang di separet nanti, artinya metangnya di separet perute, bolon mandi kelang bolon nang dutuju, tapi sono belute keter mati jeng kaget udah bazar bang keklara muka bang kekelongi, masih jelang ni mati non metang bang ke, tapi sono sai mati, roti nanti kan kami metang cepat kelar konversi di sini kelong, konti lada bang ke non aku sekian bang ke. Dan jengka umur contoh tu, kami diri long kita me, lah am se ini kalau gitu, kenapa aku kapek saya kita ni dengpon bom lah, lasi, atau kami ekor tinggi, jengka rat, macam jengka awal gitu teman kita ni, langsung saya macam lah metang awal lo bu, cuma thapa langsung dulu, akhirnya macam tu dunia kan, kalau बेटा लान सिकांग तोन चलो कदुका विफंता कार्डों